فعالیت نظام بانکی در رشد و ترقیات مملکت نظررس می باشد. سیاست پولی، رشد نظام بانکی، مبلغ گذاری قرضه، نظام پرداخت و عموما فعالیت این نظام در 30 سال استقلال دولتی در برنامه اقتصاد و استقلال بررسی کرده می شود. سلام بینندگان گرامی، جمهوری تاجیکستان از زمان به دست آوردن استقلال دولتی در راه اصلاحات اقتصادی چاره‌های ضروری و تأثیربخش را عملی نمود. از جمله در سمت دستگیری ساحه‌های بانکی و استحصالی، سرعت بخشی به جریان اصلاحات سیاست تنظیم کنانی که برای ساده‌گردانی و کمخرج‌گردانی ترتیب عملی نمودن فعالیت صاحبکاری روانه شده است، کوشش‌های زیادی به خرج داده می شود. سیاست خردمندانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امام علی رحمان بود که اعتماد و باوری اهالی کشور را به نظام بانکی یک چند مراتبه افزون نمود و عین حال در همه ساحه‌های اقتصادیات و خصوصا نظام بانکی با باوری تام گفته میتونیم که اعتماد و باوری مردم بلند گردیده است. عین حال در سمت گذاشتن امانت‌ها با تشکیلات قرضی مالیوی مردم بسیار شوق و حواس آن باوری دارند. همزمان سال از سال شماره درخواست‌ها برای گرفتن قرض افزوده ایستاده است و سال از سال آن مانع‌هایی که برای دسترس نمودن قرض موجود بود در تشکیلات از بین رفته ایستادند و فایزهای قرض نیز نسبت سالهای قبلی رو به کمشوی نهادند و همه این رو ما میتونیم خلاصه برآوری نماییم همچون پیشرفت و رشد نظام بانکی در دوره استقلال دولتی. البته رشد ساحه در آغاز به زمینه مکمل قانونگذاری، تهیه و قبول استراتژی و برنامه‌های علاهیده نیاز داشت. با نظر داشتین از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک ملی تاجیکستان در دوام 30 سال صاحب استقلالی قانونگذاری ساحه تکمیل یافته به طلبات زمان موافق کرده شد. این چنین دیگر سندهای معیاری و حقوقی قبول گردیدند. در این سمت قانون جمهوری تاجیکستان درباره بانک ملی تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت بانکی و دیگر سندهای معیاری حقوقی تهیه و قبول کرده شدند که اجرای آنها برای اداره‌های دولتی و حاکمیت‌های اجرایی محلی، همه بانک‌ها، تشکیلات‌های مالیوی غیر بانکی، شخصان حقوقی و واقعی حتمی ارزیابی می‌گردد. در دوران استقلال کار دائمی و پیوسته برای تهیه و تکمیل قانونگذاری و سندهای معیاری حقوقی ساحوی آغاز گردیدند. در این سمت قانون‌ها درباره بانک ملی تاجیکستان، قانون درباره فعالیت بانکی و دیگر سندهای معیاری تهیه و قبول گشته یک زمره سندهای حقوقی تکمیل و پوره گردیدند. با قبول کردن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تشکیلات مبلغ‌گذاری خرد، زمینه استوار برای مبلغ‌گذاری خرد در قلمرو جمهوری تاجیکستان تامین گردید. سال 2020 در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی، بانک ملی تاجیکستان موظف گردید که سندهای معیاری حقوقی دخلدار را با نظر داشت تجربه معاصر جهانی به طلبات مطابق ساخته روند اداره‌کنی کارپوراتیوی را در تشکیلات‌های قرضی مالیوی جاری و تدریجاً افزایش دادن سرمایه آیین‌ناموی آنها را تأمین نماید. فعالیت نظام بانکی مملکت پیش از همه با استواری وضع مالیوی تشکیلات‌های قرضی، دستگیری صاحبکاری خرد و میانه و از همه مهم جلب سرمایه داخلی و خارجی نگرانیده شده است. در دوام 30 سال صاحب استقلالی مملکت، بانک ملی تاجیکستان همکاری‌های سودمند را با سازمان‌های با نفوذ مالیوی بین المللی به راه مانده است. یکی از کارهای بزرگی که برای پیشرفت اقتصادیات و تامین مبلغ‌گذاری ساحه‌های گوناگون اقتصادی روانه گردیده است، این جلب سرمایه خارجی میباشد. با در نظر داشت مهم بودن این مسئله، بانک ملی تاجیکستان همچون تنظیمگر فعالیت بانکی مملکت در جلب سرمایه خارجی به اقتصادیات مملکت
нақши арзанда дорад ва дар ин замина ҳамкории судмандро бо созмонҳои бо нуфузи молиявӣ байналмилалӣ аз ҷумла хазинаи байналмилалӣ асъор, бонки ҷаҳонӣ, бонки аврупоӣ таҷдид ва рушд ва дигар институтҳои молиявӣ ба роҳ мондааст. президенти мамлакат дар паёми имсола ба маҷлиси олӣ дастур доданд ки бонки миллӣ ва ташкилотҳои қарзӣ барои ба низоми бонкӣ ҳарчи бештар ҷалб кардани сармояи дохиливу хориҷӣ бо роҳандозии технологияҳои молиявиву инноватсионӣ ва сеъ намудани хизматрасониҳои бонкӣ ва дар ин замина якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор пурра ҷорӣ кардани амалиёти ғайринақдӣ, аз ҷумла ҷиҳати аз байн бурдани омилҳои инсонӣ ҳангоми ҳисоббаробаркуниҳои пулӣ бо аҳолӣ ҳамаи чораҳои заруриро амалӣ намоянд. истиқлоли давлатӣ имкон муҳайё намуд ки низоми бонкӣ дар ҷумҳурӣ рӯ ба рушд ниҳад ва самти фаъолияташон васеъ карда шавад. ҳоло дар тамоми манотиқи кишвар нуқтаҳои бонкӣ амал мекунанд ва онҳо амалиёти гуногуни бонкиро анҷом медиҳанд. то соли 1992 дар мамлакат ҳамагӣ 10 ташкилоти қарзӣ амал мекард. ба ҳолати 1 августи соли 2021 дар ҷумҳурӣ 63 ташкилоти қарзии молиявӣ, аз ҷумла 15 бонк, 17 ташкилоти амонатии қарзии хурд, 4 ташкилоти қарзии хурд ва 27 фонди қарзии хурд фаъолият дорад ва ба аҳолӣ хизмат мерасонанд. омори мазкур зиёдшавии шумораи ташкилоту муассисаҳои қарзиро дар даврони истиқлоли давлатӣ нишон медиҳад. имрӯзҳо тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа, чӣ вазорати идораҳо, корхонаҳо, ташкилотҳо, бонкҳо ва дар маҷмӯъ хурду бузурги ҷомеа дар атрофи сиёсати созандаву сулҳҷӯёнаи пешвои муаззами миллати худ баҳри боз ҳам пешрафта гардондани ватани азизу маҳбубамон Тоҷикистон саъю талош меварзанд. аз ҷумла амонатбонк дар даврони соҳиб истиқлолӣ ҳамчун бонки давлатӣ баҳри беҳтар намудани сату сифати хизматрасониҳои бонкӣ, дастрасии бештари маблағҳои қарзӣ ҷиҳати дастгирии соҳаҳои афзалиятноки иқтисоди миллӣ, татбиқи босамари як ҳиссаи сиёсати иҷтимоии давлат дар самти пардохти нафақаи нафақагирони ҷумҳурӣ, музди меҳнати кормандони корхонаҳо, ташкилотҳои буҷетӣ, қабул ва интиқоли сарвақтии андозу пардохтҳои ҳатмӣ ва дигари хизматрасониҳои бонкӣ кӯшиши ҳамешагӣ намуда истодааст. дар ҳамин ҷо қайд карданӣ ҳастам ки дар ҳар як давлат фаъолияти бонкдорӣ нақшаи муҳим мебозад ва аз фаъолияти босамади бонкҳо рушди иқтисоди миллӣ вобастагии зиёд дорад. сатҳи таворрун дар 6 моҳи соли 2021 3.9% ташкил намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 0.4 банди фоизӣ паст мебошад. нишондиҳандаҳои мазкур асосан аз ҳисоби тағйирёбӣ нархи маҳсулоти хӯрокворӣ 5.1%, молҳои ғайрихӯрокворӣ 3.1% ва хизматрасониҳои пулӣ ба аҳолӣ 1.6% ба амал омад. мутадилии сатҳи нархҳо яке аз омилҳои асосии рушди устувори иқтисодиёти ҳар як кишвар дар давраи дарозмуддат ба ҳисоб меравад. дар солҳои 1993 ва 1995 сатҳи таворрун дар асоси нишондиҳандаи чоррақама буд ки он дар рушди соҳаҳои мухталифи иқтисодию иҷтимоии кишвар монеа эҷод менамуд. дар ин давра вобаста ба амалӣ намудани ислоҳотҳои муҳим дар бахшҳои молиявӣ, низоми бонкӣ, аз ҷумла татбиқи босамари фишангҳои сиёсати пулию қарзӣ, сатҳи таворрун тадриҷан мутаддил гардида дар давоми 12 соли охир дар доираи нишондиҳандаи якрақама ҷамъбаст гардида истодааст. бо мақсади боз ҳам тақвият бахшидан ба рушди соҳибкорӣ ва фароҳам овардани фазои солими тиҷоратӣ бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2013 муассисаи давлатӣ фонди дастгирии соҳибкорӣ таъсис дода шуд. аз 25 июни соли 2020 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фонди дастгирии соҳибкорӣ ба корхонаи воҳиди давлатӣ бонки саноатию содиротии Тоҷикистон Саноатсодиротбонк табдил дода шуд.
яке аз самтҳои фаъолияти низоми бонкӣ дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ мебошад. дар ин замина бонки мазкур беш аз 326 миллион сомонӣ қарзҳои имтиёзнок ҷудо намудааст ки ҳадафи асосии пешниҳоди маблағҳо тақвияти иқтидорҳои истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, коркарди ашёи хомии маҳаллӣ ва беҳтар намудани имкониятҳои содиротии кишвар арзёбӣ мегардад. بعد از استقلالیت بعد از آوردن کشور عزیزمون توجه حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد فعالیت صاحبکاری بنواد هم زیاد گردید. هدف اساسی تأسیس دادن بانک این دستگیری سمت صاحبکاری با روی مبلغ‌گذاری فعالیت آنها علاوه خصوص صاحبکاری استحصالی می باشد. برای مبلغ‌گذاری فعالیت آنها ما کوشش میکنیم که حواسمندی آنها رو با استحصالات مال محصولات وارداتی وصل کننده و اینچنین زیاد نمودن صادرات مال محصولات به خارج کشور بیشتر گردانید. субъектҳои соҳибкорие ки ба истеҳсоли молҳои воридотӣ васкунанда ва ба содирот нигаронидашуда машғуланд афзалият дошта қарзҳоро нисбатан бо фоизҳои паст дастрас менамоянд. برای پیشنهاد قرض‌ها در سمت صاحبکاری استحصالی و صادرات مال و محصولات بانک ما نظر به فایزهای عمل کننده که در بازار بانکی امروز وجود دارد فایزهای امتیازناک یعنی فایزهای پست را پیشنهاد میکند و البته قرض‌هایی که ما میدهیم با مهلت نسبتاً درازتر به مزاجان پیشنهاد کرده میشوند. یعنی هم فایز ما پست است هم مهلت قرض ما از مهلت عملی شدن نقشه تجارتی که آنها با ما پیشنهاد میکنند وابستگی دارد. бо мақсади паст кардани фоизҳои қарзӣ аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ ба соҳаҳои истеҳсолӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. дар ин давра аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ ба мизоҷон марҳила ба марҳила қарзҳои имтиёзноки дарозмуддат бо фоизҳои паст пешниҳод карда шуд. агар соли 2010 ҳаҷми қарзҳои пешниҳодшуда 5 миллиарду 543,8 миллион сомониро ташкил дода бошад, ин нишон дод дар соли 2020 ба беш аз 10 миллиард сомонӣ баробар гардидааст. истифодаи самараноки қарзҳои бонкӣ имкон медиҳад ки истеҳсоли маҳсулоти гуногун дар кишвар афзуда рақобатнокӣ дар самти истеҳсоли маҳсулоти босифату рақобатпазир ба маротиб бештар карда шавад. нишондиҳандаҳои омори бонкӣ бозгӯи он аст ки қарздиҳӣ аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ ба соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ ба мизоҷон сол то сол тамоюли болоравӣ дорад. با شرافت استقلالات دولتی در زمینه سیاست صلح‌جویانه، وحدت سرتاسری، کفالت دولتی، پس‌اندازهای امانت بانک از جانب حکومت کشور و سطح معتدل پرداخت‌پذیری شماره مشتریان بانک یعنی اعتماد اهالی به امانت بانک سال از سال بیشتر شده ایستاده است. نتیجه این است که به حالت امروزه شماره پس‌اندازان در بانک به 1,800,000 نفر رسیده است. بقیه پس‌اندازهای شخصان حقوقی واقعی باشد 3 میلیارد سومانی را تشکیل می‌کند. در قیاس با دوره اول سالهای صاحب استقلالی اگر نظر کنیم زیاده از 200 مرتبه زیاد است. پس اندازهای اهالی امروزها 1.6 میلیارد سومانی را تشکیل می‌کند که آن 49% حجم عمومی پس اندازهای شخصان حقوقی واقعی در بانک میباشد. در دوران صاحب استقلالی فایزهایی که برای پس اندازهای مشتریان حساب شدند سری وقت و به ممانعت به اهالی پرداخت شدند که این هم یک زمینه درآمد اهالی جهت بلند برداشتن سطح نیکو اهالی آنها میباشد. яке аз самтҳои муҳим ва пешбарандаи ҷомеа соҳаи соҳибкорӣ ба ҳисоб рафта ҳамчун ҳаракатдиҳандаи иқтисодиёт ба пешрафти кулли соҳаҳо мусоидат мекунад. аз ин рӯ дар даврони истиқлоли давлатӣ ба ин бахши муҳим диққати зарурӣ дода шуда соҳибкорон ҳамаҷониба дастгирӣ меёбанд ва барои пешбурди фаъолияти онҳо имтиёзу сабукиҳои зиёде аз ҷониби ҳукумати мамлакат пешниҳод карда шуд. در دوران صاحب استقلالی کشور امانت بانک جهت پس نمودن سطح کمیابی، بلند برداشتن سطح نیکو اهالی مردم کشور و در مجموع رسیدن به هدف اولی حکومت کشور که تامین زندگی شایسته به هر یک شهروند است جهت
бештар намудани пешниҳоди маблағҳои қарзӣ, яъне дастгирии соҳибкории хурдумиёна, соҳибкороне ки ба истеҳсоли молу маҳсулоти воридивазкунанда ва ба содирот нигарон дошта машғуланд, инчунин дастгирии занҳои хонашин, ҳамзамон сармогузорӣ дар татбиқи ҳадафи чорум миллии санъаткунонӣ бо суръати кишвар якчанд маротиба сиёсати қарзии худро дар самти паст намудани фоизи қарзҳо, дароз намудани муҳлати пардохти онҳо, кам намудани ҳуҷҷатгузориҳои қарзӣ таҷдид намуд. мувофиқи ақидаи олимони соҳа бек гирифтани қарз яъне қарзи бонкӣ пеш бурдани иқтисодиёт мушкил аст ва барои фаъол гардонидани соҳаҳои муҳимтарин истифода бурдани қарз ба таври самаранок ба манфиати иқтисодиёти кишвар маънӣ дод мегардад. аз ин лиҳоз истифодаи қарз дар иқтисодиёти бозорӣ ба манфиати кор аст агар он ба таври зарурӣ ва ҳадафмандона истифода бурда шавад. бо мақсади таъмини ислоҳоти низоми бонкӣ, фаъолияти босамар ва рушди он аз тарафи мутахассисони бонки миллӣ таҳлилҳо гузаронида шуда, вазъи соҳа мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор гирифта, фаъолияти низоми бонкӣ натиҷагирӣ карда мешавад. низоми бонкии мамлакат феълан дар марҳилаи нави рушд қарор дорад ва гузарондани тадқиқотҳои илмӣ, амалӣ ва назариявӣ доир ба ҷанбаҳои мухталифи татбиқи ислоҳоти низоми бонкӣ зарур аст. дар рафти корҳои илмӣ тадқиқотӣ муайян карда шуд, ки татбиқи босамари ислоҳоти низоми бонкӣ серпаҳлу ва бисёрҷабҳа мебошад. аз ин лиҳоз раванди корҳои илмӣ тадқиқотӣ ба самтҳои калидие нигаронида шудааст, ки истифодаи натиҷаи ниҳоии онҳо ба татбиқи амалии ислоҳоти низоми бонкиро талаб менамояд. дар давоми солҳои сипаришуда чунин масъалаҳои муҳим мавриди тадқиқоти илмӣ қарор дода шуданд, аз ҷумла муайянсозии ҳолат ва сатҳи фарогирии аҳолӣ оид ба хизматрасониҳои муосири молиявӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, доир ба вазъи пасандозҳои муҳлатнок, додани қарзҳо ва интиқоли маблағҳои пулӣ дар давраи густариши COVID-19 ва инчунин доир ба муайян намудани сабаб, шароит ва омилҳои коҳиш ёфтани боварии аҳолӣ ба ташкилотҳои қарзии молиявӣ назарсанҷиҳо гузаронида шуд. дороиҳои умумии ташкилотҳои қарзии молиявӣ ба санаи 30 июни соли ҷорӣ 21.8 миллиард сомониро ташкил медиҳад. нишондоди мазкур 20 сол қабл ҳамагӣ 46 миллион сомониро ташкил медод. бино ба таҳлили мутахассисони соҳа, низоми бонкии кишвар ҳамчун соҳаи муҳим дар рушди иҷтимоиву иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми назаррас дошта, фаъолияти худро барои ноил гаштан ба ҳадафи чоруми стратегии мамлакат, саноатикунонӣ бо суръат равона намудааст. аз ин лиҳоз дар ин самт аз тамоми имконияту шароит истифода бурда мешавад. барои беҳтар намудани сифати хизматрасониҳои бонкӣ ва нишондиҳандаҳои молиявӣ, ҷорӣ кардани хизматрасониҳои муосир, зиёд намудани ҳаҷми қарздиҳӣ ба соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт зарур дониста мешавад. дастгириҳо тавассути пешниҳоди қарзҳои имтиёзноку дарозмуддат метавонад ҳарчи бештар истеҳсолкунандагони ватаниро ҳавасманд намуда, дар ин замина ҷойҳои нави корӣ бештар гардад. инҷо расидем ба поёни барнома. то барномаҳои баъдӣ шоду пирӯз бошед.